After the body of Deepraj Debbarma, who died in a bus accident at Assam Dima Hasao district, was brought home on Friday morning, DYFI, TYF, SFI and TSU organization went to visit his family at Kamalpur Maharani area. Later, they went to meet with the SDM to seek government assistance. On Friday, after the dead body of Deepraj Debbarma, who died in bus accident at Assam Dima Hasao district area while going to appear Tripura Cooperative Bank examination at Assam district, was finally brought home. After the body of Deepraj Debbarma, who died in a bus accident at Assam Dima Hasao district, was brought home on Friday morning, DYFI, TYF, SFI and TSU organizations went to visit his family at Kamalpur Maharani area. Later, they went to meet with the SDM to seek government assistance. But they could not meet with the SDM and instead met with the DCM Jina Prasad Barwa. On this day, they also criticized the government based on the incident. SDM office फाइले माने संगरो SDM साहेब बामाला न्याहिन फाइ माने गाय संग SDM नो मान लिया और नि मानगरां DCM JP बरुवा साहेब बैसन पगलाम सालायखा संगासले जे कारण और फाइ माने इंखा उसकांनि हर सिनि ओ कमलपुर बखास्तेनि सिनि महारानिनि हरकचा सिक्ला ताखु आसाम हास्तेव थाङै एक्सिडेन्ट नङै थैखा ओ त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि एग्जाम बिना थांखानि वो जों तिनि बनि नुखुङाव थांखा गथनि नुखुङाव बिनि अन्त्येष्टि क्रियाबो ओंखा जों बनि नुखुङनि बरक बाय कक्सौ साइमानखा उसकांनि सिमि ताबुकसुक जरा प्रशासननि केबा जागा थां सगैया एसडीएम बो थांनि सगैया डीसीएम थांनि सगैया কোনো ভিডিওনি তরফ থেকে মানে প্রশাসননি তরফ থেকে তাবু ফানো বনি থাঙিও কেবো ফানো থাঙै বনি নুখङ পাশে থাঙি বসামানি जों তিনি নুগুয়া অবকাশা খুব হতাশতে অবাক কাণ্ড যে রাজ্যনি বরক কমলপুর সাব ডিভিশননি বরক মহারানিনি বরক থৈ দङै খা आसाम हास्तेव आ जागाव बरक आयंग थाङै रुगिन ग जे लास्ट बुनानि जे थैनाय मुंगा सिनि ताखु दीपराज देब्रमा बिनि देहनो तुगुनानि बिनि तेई पोस्टमर्टम खाजनि घटनारक आबो बेबाग नबंनि नुखंनि बररक उसकांनि सिमि थाङै आ जागा खलायखा प्रशासननि तरफ থেকে केबो फानो बरनक सहयोगिता खायने ग्रै बरन निजेरा रां पैसा उंगा सरक आरि नाहलायै थांलायखा गारि बाय बरक ताइसा फायखा तिनि फुङाव फाय सफायै दाबो बरनि कास्ट पायखा जों जागाव एसडीएम अफिस फायै एसडीएम साहेबनि थानियाव आवेदन खायने फायमानि बनमानलियाबा जों डीसीएम नो बिनि प्रतिनिधि हिसाबै बबाय कक्लाम सालायखा जे Besides, DYFI, TYF, SFI, TSU also allegedly said that there was no help from the administration after the incident took place and the body was brought home with the personal hired vehicle. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khorang.